Tugu nyai fusi chongu milipa hakanas kachita laskusiana जना Tugu ile चिसा nyena जना देबदो ठुखा नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया या न्यबोया भाषा साहित्य हो संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज थौना हकानास का थति छिमी सजा जोजना जी छिपिन गुन्यानी स वया चनको ख जी अनिता छिपिन गुन्यानी स ठौ जिन्निता इलनेसे छता इताको नापयदै अलि ठुगु ज्याजो छिस वाली निनु मंगलबा व शुक्रबार दिने निनेसिया छिन्निता इलनेसे छता इताको न्यनादी फैगु खडका थास ठौ बनी हाकन गुता इलनेसे छता इताको न्यनादी फै नाप हाम्रो पात्रो व वाउ टाइम्स एप्स त डाउनलोड याना न हली न्यम कन्या गुठासे चोना न न्यनादी फै थास आइता छिस नेवा एफएम YouTube च्यानल पाकेन न प्रत्यक्ष सोया चना दिगुदु न्यना चना दिगुदु अलि स्वेगु खसा समाज व दे बाला के यनिति मिजपी जकमखु मिसपिनो न्यावे फेमा थैगु तापु जना न्याका वय चनगु हे जी मिसा ज्याजो ख अलि थौया ज्याजोले थति जित प्राविधिक रूपमा ठनगुवालियाना चना दिगुदु रोबिन अलि दिलीप महर्जन जो पाखे ट्वाले ठ्याठासे अले देश विदेशी चोना थके दोगो कलासी पुछला थी विशेष जयना वया चोना देवी मिसा तके पिन्त मसिका बिया वया चोनको हे ठुगु छि मिसा ज्याजो ख अले ठौना थथे छि मिसा तके पिन्त मसिकेको चोले छि पामेजु छमजे ठन बनाता यगुदु वेक ठन छाया चंगु छिटा सुचा वगुदु अथे ज्या वेक ठन छि छ्या ठुंका वेक न पछि स खलबला या गुयेजुई ठौया छि पामे जुख किपु वडा 3 या तल्पा चनादीमा हजुर महिला सदस्य नाप्नप न्यायिक समिति या सदस्य नन्दा देवी महर्जन जुख वेक छम समाज सेवी नाप्नप छम हजुर सेनामिन ख अथे ज्या वेक छि ठन छि जाकुठी ठन थन छाया दिल टका थाल रासा वेकन पछि स खलबला या गुहेजुई एजिया ठौया ज्याजोले छिपिन्छ न्याना चना देगुदु थन छिमिसा ज्याजो अले ठौया ज्याजोले वेक मजा टक जि ठन छगु ठन चिनाख बने तेना गुदु ठन चिनाख चया त गुदु चिनाख चया मिख ज्ञानी शोभा डंगोल टुलादर नेवा हजुर वेक युकेले चनादी अले वेकन चयादिगु ठुगु चिना खया छख नेपाल सम्बत हजुर नेपाल सम्बत दैगु चिना खले वेकन चया दिगुदु हजुर नुदय स थोइचन नुदय स थोइचन स्वन्ति स्वा थन होइचन नुदय स थोइचन स्वन्ति स्वा थन होइचन किजा त के या मतिना सिच्चुको फे वइचन थी उन हो गुस्वाबे थी उन हो गुस्वाबे नेपा नस्वा चोइचन थी उन हो गुस्वाबे नेपा नस्वा चोइचन नेगु समुद्र पार जुसा वासा वसा मग मग वइचन नेगु समुद्र पार जुसा वासा मग मग वइचन न्याथ्या झिस चोना जुसा न्याथ्या झिस चोना जुसा चन्द्र सूर्य छम खैचन न्याथ्या झिस चोना जुसा चन्द्र सूर्य छम खैचन हली न्यंक थी सम्बत नेपाल सम्बत वइचन नेपाल सम्बत वइचन थति नेपाल सम्बत
थैगु छय चिनाख ठन ची ज्ञानी शोभा दङ्गोल तुलादर नेवाजुन चया दिएको ठुगु चिनाख ख वेक युकेले चनादे हजुर वेक न ततिहे नेपाल भाषा खेलेले ठिठी कथाय चिनाख नाप्ना पन वेकन सपुतन पिक्याटुङको कोदो हजुर ठौया ज्याजोले थठेजी हजुर छिठौँ पामेजु छाया चङ्गु जिटाठन सुचाउ गुदु अथेजुया ठौया छि पामेजु हजुर छाया टुङका छि सबै कन प खलबला या गुहेजुई आइ त थासा जी छिगु न्हनी हजुर मेछफु तेतेन गुदु बखु छ जो ढिला चुना जिना सिगुली का चुना सोरे पिनीला चुना निगुनु का कोली जिना बखु छ जो ढिला चुना जिना सिगुली का चुना सोरे पिनीला चुना पास्पी सक्ले गाडी गया जुई ढुङ्कलका ठोभुरा ढासा कुट डुम्हे मखु आचु ढ्यागुले गुरी छ पास्पिन छ गाडी गल्लका आजिन धुरी गेगुला आम ठेला ढाइनी छ नोगो कार छ गन्याना गे ढ्यागुला गन गन धुरी गेगु खका कारला न्याका बुढी तर चलयागु सुनाले थन मस जिन मस कार चाहिँ न्यागु अले ड्राइभर ढासा बाल कागुला कासो ठोभुरा या बुढी गुली लाटा गोंग ढासा किपोया ढपा डुनी एएनए मोटर ड्राइभिङ सेन्टर अनुवन ढासा याक नहे बालाक गाडी मोटरसाइकल स्कुटर नचले या सेक तालिम बिया चुङ्गुडो
जिमी पासा राजामती जहाँ स्कुटर या ट्रायल प्र्याक्टिस याना स्कुटर या ट्रायल पास याना स्कुटर वया भाट याना उखुन दिन हे अनहे वना गाडी सेका ट्रायल पास याना आ धुइन कार व स्कुटर गइपिजुइ ढुङ्गलका निम्ति फोन हो बुढी टाठे खला पठे खसा छि बाबु या तन मोटरसाइकल या ट्रायल फेल जुया लाइसेन्स काय मुखया चंगु वया तन अनहे छ ट्रायल प्र्याक्टिस याकी यंगीगु का मजुला बुढी खख कानुबुरा थौ हेनु छ कार चले या सेकी अले बाबु या त मोटरसाइकल प्र्याक्टिस याकी गुकानु ट्राफिक नियम अनुसार याकन बालक मोटरसाइकल स्कूटर व गाडी चले यागु तालिम काय मासा जिम तलुमका दिस ANA मोटर ड्राइभिङ सेन्टर ढपा किपु प्रोपाइटर सुनील महर्जन फोन ल्या 9841 37 39 71 कीर्तिपुर सिंगिङ आइडल 1142 आयोजक कीर्तिपुर नगरपालिका झासा बोतिकया थगो प्रतिभा न्यबया नगर दुनिया 15 वर्ष निसे 30 वर्ष तकया युवा मिहालामी पिन्छ बोतिकया दिफै विस्तृत जानकारी ने दी नगर संदेश वो कीर्तिपुर सिंगिङ आइडल 1142 फेसबुक पेज सोया दिस दीपावली एवं नेपाल सम्बत 1142 नुन तथा छठ पर्वको सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भीम न्यौपाने प्रमुख तथा पनौती नगरपालिका परिवार पनौती काभ्रे। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी मोहनी नख 2078 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सरस्वती रिजाल खड्का, उपप्रमुख प्रवक्ता, कीर्तिपुर नगरपालिका। थुगु हजुर बच्चा हाको दिपाली पा हाका नाचका छिता लस्को स्याना जना थुगु इले छिसा न्याना जना देको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज स न्याना होया चंगु जी मिसा ज्याजो अले थौया ज्याजोले सात बी अनिति जी अनिता छिपिन वन्यानि स होया जनको दु थका दासा जिटा प्राविधिक रूप ग्वालियाना जना देको दु रोबिन अले दिलीप महर्जन जो पाखे थुगु चिमिसा ज्याजोले छिसा ठिठी विशेष जैना होया चना दिपी मिसा तके पिन्ता छिसा मसिखा बिया होया चनु गला छिसा शेष्यो अले थठे मसिकेको छोले छिसा ठ्याठासे जुया होया चंगो खतना विशेष न छिसा ज्याजो न्याका होया चनु गुदु ठकाता स मिसा तके पिन्सा याना होया चंगो ज्या विशेष न छिसा ज्याजोले न्याकाए होया चनु गुदु छिगु ज्याजोले छिसा छगु जगह जैना देवी मखु ठिठी कथाया जैना देवी ट्वाटवाले ठ्याठासे देश विदेशे चुना हजुर ठगु मिसा तके जुया नछिपि न्यवना जुया चना दिपि मिसा तके पिन त छिसा चाहिँ ठठेना मसिका बिहा होया चनको चुला
तति मसिकेको छोले ठाउन जिन पछामा पामे जदि वेक हजुर छाया चंगो वेक एकदमै व्यस्त जो साताप्न ठाउँ छिउ ज्याजोले मोतिकाय नीति ठाउँ छि पाक ठाउँ बनाता यो नीति वेक छाया चंगो छि साठन सुसन वया चंगो जल एजुया आहाकन जी छिपिन गो न्यानिस वेक ज्ञानी शोभा तुलादर नेवाजु पाखे चया टगो ठुगो चिना खय जी हाकन बने तेन गोदु हजुर चिना खया छख थजा कोजा हजुर चिना खया छख थजा कोजा सोतु मतु सोया चंगु नुग सोतु मतु सोया चंगु नुग थित्य मत्य दना चंगु सस्यु ट्वा ठ ग वना चोपी ग वना चंगु थित्य मत्य हना चंगु सो ट्वा ठ ग वना चंगु थित्य मत्य हना वंगु ख अजा पिनि गुपाले ख अजा पिनि गुपाले ठुगु रीति थिति चोजागु ख अजा पिनि गुपाले ठुगु रीति थिति चोजागु अतिहि म्याके सेना तगु थि थे हे जुइगु ठै तगु अतिहि म्याके गुसेना तगु थतिहे जुइगु ठै तगु हाई बुलुहो हे यचुया वंगु हाई बुलुहो हे यचुया वंगु थित्य मत्य हाई न्यंगु अथेन छ्या ठौ थ महे कोजात ख ठै चोंगु ठीका सेना सेका वनिनु थुइका सेना सेका वनिनु ल्वाना ख्याना मखु माया मतिना नस्वाल ज्याका आजा अजी लेत्याकनु माया मतिना नस्वाल ज्याका आजा अजी लेत्याकनु हजुर ठुगु चिनाख थजा कोजा या छ ख अलि ठुगु चिनाख चयादिम ख ज्ञानी शोभा तुलादर नेवाजो हजुर वेक युकेले चनादिम ख अलि वेक छम ठट्टे कवियत्री साहित्यकार न ख वेक न थिथि कथया चिना ख नाप्न पहे सफुतन चया त गुदु अले थौया ज्याजुले नाचजी वेक नय चया दिगो छगु चिना ख छिट न्यंको गुजुल वख नेपाल सम्बत हजुर नेपाल सम्बत चिना खले जी छिपिन्द न्यंको गो खसा आ ठुगु चिना ख य छ ख हजुर थजा कोजा एजा ठौया ज्याजोले झिस थिथि विशेष मिसत केपिन्त मसिका वइको इले साहित्यकार हजुर ज्ञानी शोभा तुलादर नेवाजो न चया दिगो ठुगो चिना ख न्यंक गुजुल टका थाल दासा छि पामे जुन समठन बनाता यो गुदु वेक ख नन्दा देवी महर्जन्जु वेक किपु वडा 3 थालपाले चनादिगो खसा वेक छम महिला सदस्य नाप न्यायिक समितिया न सदस्य न ख थौ वेक इटा ठौ छिस विशेष याना थौ या ज्याजोले बना तयगो छगो कारण न दो वेक छम समाज सेवी ख नाप्न प वेक समाज सेवी जुठे नाटोए वेक इटा समाज सेवी या नीति प्रेरणा ब्यादिम वेक बायु पाखेन ठौ ठन्छी छगु मेन ह्याकेते नगदो एजुया उके विशेष ठौ वेक न पछि खलबल याते नगदो वेक बायु पटि जीवनी नाप्न प वेक बायु हजुर जीवनी नाप स्वफुटया चया टगुमे अले हाला टगु ठुगुमे ठौ छिस नेवा एफएम पाखे थन ठुएकेते नगदो एजुया ठौ या वेक ट लिमला सान ठौ पलख जे ए बी ठैगो वेक न बचा बिया दिगो ज्या वेक छाया चना दिगो दु ठौ वेक छाया टुका छिस खलबल नाप्न प वेक या बाय बारे चया टगु ठुगु मेना छिस ठौ नेवा एफएम पाखे ठुएको हेजी हजुर आइता थासा हाकन जी छिपिन गनि अनि छ मेछफो तेतेरा गदो
न लो मनला अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वो या बोले अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वो या बोले भाजंगले न पलागू लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगू लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगू लो मनला ये रत्ना लो मनला चिभननी झझधागु तिमीला जले थिला पुनी चिभननी झझधागु तिमीला जले यो मरी इना नैगु लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला ये रत्ना लो मनला अष्टमिया अपसा चोना गुजेश्वरी देखे वोया अष्टमिया अपसा चोना गुजेश्वरी देखे वोया मछा मछा न तुया वनगु लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला ये रत्ना 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 लो मनला ठुगु हजुर मेलिपा हाकनाजका छिता लस्कुसिया नाचना ठुगु इले छिसा न्याना चना देको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज सन्याना वया चंगु चिमी सज्याजो अर्थौ या ज्याजोले 7 बी नीति जे अनिता छिपिनको न्यानी स वया चनको दु ठकाता छ जित प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना देको दु रोबिन अले दिलीप महर्जन जो पाखे हजुर नेनामी फाजमेजु थौ या ज्याजोले छिसा पा मेजु या त बनाता यो दिना चाहिँ ठ्याडुन वे क ख किपु वडा नम्बर 3 थल्पा चुनादीमा हजुर नन्दा देवी महर्जनजु वे क छम वडा 3 या महिला सदस्य नप न्यायिक समिति या सदस्य न ख दास छम सेनामी न ख ठौया ज्याजोले छिस विशेष कठ
ठाउँ वेक छम समाजसेवी भाग्य ठाउँ छि सठानु मसिकी तेनागु खरगा दासा हजुर समाजसेवी नाप्न पवेक सिनामिन ख अले वेजा ठाउँ छि वेकन पथिति विशेष खलबला यान्य ठाउँ या ज्याजोले छि पहिला वेकैट हजुर लस्कुसिया पाखी पनि नन्दा देवी जु छिटा लस्कुस त छिमिसा ज्याजोले धन्यवाद जोजोरबा अहिले थो नेवा एफएम 106.6 ले नेना दिपी दाजु किजा टटा केपी हजुर सक्कसित न जो व्यक्तिगत अथवा नन्दा देवी महर्जन पाखे अहिले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 पाखे लस्कुस अहिले हानचका जोजोरबा हजुर ठाउँ छिगुप्रति एकदमै व्यस्त होला यी जो सातव न ठाउँ छिमिसा ज्याजोले छिमिसा टके पे त छु हपा बिजनीति थन छाया दिला छिदा यो सुबादु तकले नापाला छि छमा थो किपु वडा 3 या महिला सदस्य न जुयादी महिला सदस्य जुयादी हामीले अछि छिचै छमा जनप्रतिनिधि जुया ठुकी छि वे ठुका लिपा छि मिसा पिनो लागि चाहिँ गजाउपटी ज्याजुल तैपटी छु ठाउँ छि जानकारी बियादिसले जी जनप्रतिनिधि ढुङ्गा जिसम विभिन्न योजना त पाखेला विभिन्न जाया न हजुर जस्तै विशेष रूपमा जी मेन योजना रह्यो छि ढल निकास बृहत ढल निकास चौख हजुर अले छि सोंगु पोखु ढ्या लाभा पोखु मबी पोखु पि पोखु छि योजना ख छि लाभा पोखु न छि करिब सिरे हुङ्गल भि पोखु चाहिँ करिब सिरे हे जोना सिरे ढल हाजु तर छि सौ मबी पोखु छौ या बगडनी छि बृहत ढल निकास त गाना छि सिरे हुङ्गल अले मेमो योजना त छि अब लयो फल्च देखियो अयोपटी विभिन्न योजना त छि करिब सिरो तासा जिल्ला बागडनी अजन जिसा योजना त देखि तर जिसा बजेट न जिसा श्रेमा बजेट अनुसार जिसा अजन छु ज्याया बागडनी वजक मको से आज मिसा ज्यातना जे महिला पासपिन्दा छि समाज गैना न्यनी मारयोपटी जिउ छौ योजना नडो हजुर ओके दक्ले नापाची कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 या महिला पासपिन्दा चाहिँ जिउ वडा चाहिँ जम्मा 20 वटा समूह दु हजुर ओ समूह 20 वटा समूह त जिसा छौ एक बड्डे याना छौ सहकारी देका जिसा जैना पनि मनिट छौ योजना देका जिसा वो यार न वो यार हुँगा चाहिँ जिसा वडा पाखे चाहिँ तालिम जग मगुसे तालिम बिया जिसा इन छु रोजगारी जाया फेमर या जिसा विभिन्न तालिम त बियो दु ओ जग मको मैले तेरा जिसा नेतृत्व गैना न्यनिग्यो नेतृत्व विकास गैना या रह्यो उद्देश्य जिसा नेतृत्व विकास यो तालिम बियो ठो 77 साले अले ओजको मको समूहले हान हिसाब किताब यो तालिम न माउजिया जिसा हिसाब किताब गैना मैले त्यसमा हिसाब किताब गैना प्रस्तुत पतेमा ओ हिसाब समूहले जेबजको उठैना अब त्यो त जिसा गैना तेमा रह्यो उद्देश्य जिसा लेखा व्यवस्थापन तालिम छौ न जी न्यू ग्रुपमा न्यान यो तालिम बिन दु अले उडको तालिम चाहिँ जिसा 15 दिन यो र्या तयोली ओके भटी चाहिँ मगा उठिन्छ न जिसा ओके त चाहिँ जम्मा 21 दिन यो तालिम बिउले चाहिँ एकबे चाहिँ नेतृत्व भन्दा चाहिँ भटी चाहिँ अफ हुटेछ इन त चाहिँ जो उडको जकमख कि छु अब छु न्याहा न मनले जिसा छको नुमा माने वो नवा त जिसा गैना इनमा रह्यो उद्देश्य जिसा उडको तयार जिरनको दु तर एकदमै कार्यक्रम जेले नापा जिसा चाहिँ केना आफ्नो दुरासा त उडको तालिम लिप चाहिँ वेकअप बिसा चाहिँ थमे सय जिया तयपटी छ इमु 8 दु तैरे याना इन्सा याना आउना चन्दुनी एकदमै जिसा थो न्यू जाय त चाहिँ एकदमै जिसा हौसला बिउ थे छ अले वजक मको से जिसा रोजगारी या हामी त ज्याया हामी त चाहिँ जिसा नगरपालिका अले जियो वडा चाहिँ विभिन्न सामान त बिया इन त चाहिँ जायगा त यो दक्ले नापा जिसा ताल्पा महिला समूह त चाहिँ ताल्पा महिला समूह अले समले चौ संगलो मिसा पुसाइरै जिसा मसला मिसिन निगो बिउडु अले इन्सा चाहिँ दर्ता याना एजु मसला उद्योग ढका दर्ता यान गुडु इन्सा चाहिँ बालक चलै नाचौं अले उ छौ न खची अले महिला सञ्जाल पाखे छौ जिता जुस जिता सक्कसित न मापटी खादैन पस छौ तया चाहिँ एकदम चाहिँ दक्कु समयटन जाले जो दया जिसा दक्कु समयट पिनु न सल्लाह कया चाहिँ उ छौ पसन जिसा तया जन अठे जिसा मेमे न पासमिसा चिप्स त देखियो विभिन्न ज्या चाहिँ जिसा पासमिसा याना चौं हजुर ट्याबले चाहिँ छौ महिला जनप्रतिनिधि मरुन बल्यायोपटि
मखला छिसा चाहिँ ताइने मा बिनाइ पि मस्त ठेना लोए अरियन टोजुल आउटा चाहिँ छौवा छिसा चाहिँ बजेट गेना लागु याउ ओके बजेट गेना काउन्यु छिसा छ मैला उद्यमी गेना बने गेना दर्ता याउट हैपटि चाहिँ वो खम ठुजुल ठौवा मैला जनप्रतिनिधि वेट हुकाइपटि वो सिस्टम त सिल अहिले अनवया छिसा वडा नगरपालिका चाहिँ बजेट टकया महिला विकास यो लागि मखला ओके यो लागि चाहिँ न्याउना चाहिँ 3 नम्बर वडा चाहिँ एकदमै बालाउ खण्ड एकदमै जो विचार चाहिँ जिसेले ठीक जुठेछ तर ओके छु कमी कमजोर न जिफो ओके चाहिँ जिसा न्यागु जाइना हुन्ट अथवा छु तालिम गाड जिसा 5 मिनेट सल्लाह नाए सञ्जाले चपे जे सञ्जाले चपे प्रत्येक समूहले चपे छमछम द्या सञ्जाले जिसा 16 जना सञ्जाले जिसा सदस्य नाडेडु ओ 16 जने त जिसा सल्लाह कया सुजाया सजी 8 वर्ष जिसा छुया सजिया सल्लाह न एक पिन सल्लाह अनुसार है जिसा जा बकात हजुर पक्का न हजुर अले नन्दा देवी जो छिसा चाहिँ 8 वडा नम्बर छि कीर्तिपुर वडा नम्बर 10 हेन मध्येन अझ 3 नम्बर वडा न एकदमै नाजा वडा छौ महिला पि सक्रिय जुपडी वडा ध्यान छिसा एकदमै नेना चलो न दो वे जा ठौआ कन्टा छिसा चाहिँ ठौ छिमी चाहिँ ज्याजोले बनात यो नजुल नाप्न प आछि छम सक्रिय समाजसेवी रूपमा चाहिँ न्याउनु भया छ न एकदमै खनाचना ढालु ठोस समाजसेवी प्रेरणा चाहिँ आकन्त गन होला मखला ठोस समाजसेवी चाहिँ छौ न्यानो न दो जसे कि आकन यो बा न समाजसेवी एकदमै नाजाम समाजसेवी टाइउ न छिस न्याना चनको दो ठ्याबले ठौ छिस नेवा एफएमए पाके वे कयो पति जीवनीय आधारित चाहिँ छौ ठन छिस मेन ठन्ने भेटेन जो कारण वे कयो जीवनीय बारे छम समाजसेवी मखला आकन यो पति बा गोविन्द बारे हाला ठन ठक्छान छिस महेश्यो वे कयो जीवनीय बारे वे कन याना देवटी जायो बारे छु छको चाख्न तयारी सले दक्ले नापाला थो नेवा एफएम म जी बायो नाम छु मिट थन यो भेट्यौँले एकदमै जिता खुसी लाग्यो जो छारा छ बा धाइमा छम समाजसेवी ख बा समाजसेवी नाता नै जिता प्रेरणा बानय वो ख बान अथवा थ परिवार थ समाज न ख हजुर जिसा गुली जाइना आउनु इता जिता प्रेरणा रूप जिसा केनमा बान जिता गुली प्रेरणा बिलो वे अनुसार जिथन सदस्य न जिदटा अले छम बा धाइमा छम नापान हे त्याउ खस 2006 साल पुष्पलाल त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रह्या स्थापना जो कालन हेन बानो एक पिनाप्न पए जैना भो राजनीति रूपमा चाहिँ 2006 साल अले तुलसीलाल अमात्यपि जे बाय पाखे निनुगा जे थय जैना नुया 2006 साल हामीले यो के वर्ष पुलाउँख यो खण्ड जिबे उले चाहिँ जन्मे मजोनी बाना जित कन्यु ख जिबे थैनाउनमा समाज थर्जीमा जिसन त समाज लागि थय जायामा रह्यो जिर खकना टोटु बानो अले बोली चाहिँ बा राजनीति रूपमा त्यहाँ खस 2014 साले चाहिँ बाछम किसान संगठन नेतृत्व वर्ग लाम जिया उतामे चाहिँ किसान आन्दोलन आको झन्न बेका बानी हुन्छना अग्रसर ज्यानी मुमले चाहिँ बाहिरले चाहिँ जेले तो ज्याद्नु अहिले 14 साले अहिले बाहिर 1.5 वर्ष 2 वर्ष जेले तया चाहिँ अहिले छे एकै परिवार त एकै अछि दुःख प्रकट आउ ज्या चाहिँ बाजे ओटामे चाहिँ बाजे ध्यामका बाजे राणा शासन पाले जुटे शमशेर अथवा सुसुसुत नानो अछि मजु पाले चाहिँ बा चाहिँ राणा पिण्ठा चाहिँ कुकिङ यहाँ खाना देगिले अग्रजे ज्यात्न बाजे चाहिँ बाजेना चाहिँ ओतामे चाहिँ 1.5 वर्ष अथवा 2 वर्ष दिएपछि चाहिँ बाहिर जेल टोर्का हो त्यहाँ बानो न कुनिउका अहिले ओ जुजु बा चाहिँ नियमित रूपमा ओ राजनीति न लगे जिया चोन्डु हजुर के माथि बा समाज सेवा जगमा खुसी किसान ज्या थम किसान छम अले सिकर्मी अले छम चित्रकला न बा अग्रसरे ख आर्टिस्ट न ख हजुर संस्कृति न छौ अग्रेजे ख सकस्यानो बाइटा डाको गुरु द्या सम्मान चाहिँ विभिन्न ठासे एना चाहिँ बाइटा अरे बाइटा डक्ले नापा छि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री जल पुष्पलाल न तो नेवा समाज उठान या उया बाइटा पुष्पलाल न पुष्पलालमा के पुष्पकमल दाल वेकन बाइटा सामान्यहरू अलेछि माननीय प्रधानमन्त्री आज केपी शर्मा ओली न जे आठो समाज बा अग्रसर ज्या राजनीति पाखेन अग्रसर ज्या जैना चौ ज्या बाइटा उके पाखेन विभिन्न सामान्यहरू अले जे कीर्तिपुरेन विभिन्न स्कुल पाखेन बाइटा दाफो गुरु पाखेन विभिन्न दाफो गुरुले दोजल दाफो गुरु दोजल
ओके माथि समाजले त्यामा इमानदारी मलाई हजुर अब सक्सानो सिउजला चिसँग मेनिन बोलेन ठुके चाहिँ छुछु त याटो डुर्का चिसँग पक्का न सिधै त्याले ठुम्मे चाहिँ वायुपट्टि जीवनीय आधारित चाहिँ जी चाहिँ पुरा चाहिँ नियन महने बायो ठ मे प्याहो रहेपट्टि जी खचै नियनला हजुर पुरा चाहिँ नियन महने अहिले बा चाहिँ त्यो चुनावेन त्यो गाविस यो चुनावेन पहिला सूर्य सदस्य धन्नुको जान बा चाहिँ सदस्य धमले चाहिँ जिपि जिन सिउका सदस्य धन्नुको जान अलिअलि निकटक वडा अध्यक्ष न जुनको बा चाहिँ वडा अध्यक्ष या चाहिँ गाविस पहिला बालकुमारी गाविस पाले चाहिँ बालकुमारी गाविस चाहिँ 15 वर्ष चाहिँ कार्यकारी रूपमा गुटुको बान वडा एकदमै वजुल केले चाहिँ बान या नाचाउँदा छौ वासा छौ नखा वासा छु हामीले बाथरुम नि टिटा टिस्या बाथरुम चाहिँ बानै डेकी मखी बान यसले आयो गयो वासा सुना धाउलो यता चाहिँ थौ कने माम रासी गुब्ले धाउलो उले ब्याउना के आया है तर सेवाई रूपमा यो नयाँ नाचाउँदो अहिले छौ चाहिँ बान थमए या नाचाउँ चाहिँ जनै खतेरा राछि ससियोला ओके न चाहिँ बान थए जडीबुटी चाहिँ डाडे हुना मला आया वासाय नै नाचाउँदो ओके सिंह जक मचसी चाहिँ जडीबुटी न के आया र वासाय न बान सेवाय नाचाउँ चाहिँ हजुर पक्का अलि आजदेखि ठाउँ वहे ज्या ठाउँ छिसा चाहिँ ठाउँ छि गोविन्द वायु जीवने आधारित चाहिँ ठन मे छफु ठन छिठा वो जो कारण चाहिँ ठुए मे विषयले जे आखन्ट चाहिँ ठन पक्का न छुनो छु छि नेनामी भाजु मे जो पिन्छ चाहिँ मे जग नेनिबले जग मखु मे नाप नाप चाहिँ वो मे चाहिँ छ्या ढेका टोले वो अनिपट्टि जीवनीले गजाउपट्टि घटना त ढोले टाइपट्टि अनि म्या थौची नन्दा देवी मर्जन जो नाप छु खटन्यना मे नाप्न पन्य न्याला अझ न अनपिस चाहिँ बालक ठुइला टाइपट्टि चाहिँ बिसायना ए थौची स छिमिसा ज्याजोले चाहिँ मिसा जी गोविन्द बाया म्या मेजु नन्दा देवी दर्शन छिसा सटा ठुइको आखन छिसा सिनो जोला ट्याबले ठौ छिसा चाहिँ वायुपट्टि मे ठौठन ठेक राट्यान गदु पक्कना छिसान नाचा ठयाटिल मे बनेजु मेल डेक रुगले हाले न्याना तर जी पुरा मे मन्याना नि मखला ट्याबले टाटे पक्कना ठौ छिनेवा एफएमए पाके ठेट टेंगो ठोमे छिसानसको न्याना दिस अले ठो नेनामी भाजमे जो ठौ या ठुगु मे गोविन्द वायु जीवने आधारित ठोमे चाहिँ चोमी ख राजभाइ जकमी जो अले ले छिनामी ख मथुरा महर्जन अलि मे हालामी रत्न शोभा महर्जन रीता महर्जन दीपा महर्जन नाप मथुरा महर्जन न ठुके चाहिँ मे हाला दिएको ख हजुर पक्का न ठाउँ या छि पहा मेजु नन्दा देवी महर्जन या बा गोविन्द वायुपट्टि जीवनीले आधारित ठुमे छिस नेनादिस
मचो से हुई छदतक है पहल मान थे दिशिलामा किसान आंदोलन याचा युपापति का दिनी दिनी चाम किपू नगर या अगी मथा देहे खोलहुनुनुवो पेम्हेशा कुबिया यंगु इले गुरुजी हने बहमो गोविंदबा समाज यारथ ह्याकावोमा समाज यारथ ह्याकावोमा देवा संस्कृति यालजुवा हने बहमो गोविंदबा हने बहमो मेरे हजुर यहाँ छिपिन्छन पक्का न जी समाजसेवी गोविन्द बाबाके हपा कया दिल थै गोजी फलसा कया छना ठौया छि
च्याकुठी छि पामेजुदी वेका समाजसेवी गोविन्द बाया म्यामेजु नन्दादेवी महर्जन्जु ख वेका छम समाजसेवी नाप्नप किपु वडा तिनिया महिला सदस्य नाप न्यायिक समितिया सदस्य न ख अले वेका छम सेनामी न ख अतिज्या ठौया ज्याजोले छि समाजसेवी गोविन्द बाया म्यामेजु नन्दादेवी महर्जन्जु न पछि खलबल याना चन गयो जल नन्दादेवी जो छिस ठौ टक्ले नापा ठ बायुपति जीवनीले आधारित ठुम्मे न्याना छिट गठिताल थौ छेवना बाय नपए खलना चनोठे बाय लुमना दलपडी चा दुखेर जे जल छारासा बा थटे याक्न वनी रे आज सोचे न महिनो जल बायु नाम थटे मेचयादी म जी राजभाइ दाई अले जी किजपी मथुरा केपी रत्न शोभा रिता दीपा अले मथुरा दक्को किजपी केपिन तन जी एकै सुबा ब्याचन छारास बायु बानो जुन गुण नातौ लुमंका बानो याउ ज्याजो तया चाहिँ थो मेचयादी गुलिन द बानो ए जाइना चौ थे लुमना चौ द छारास जी थोमे चाहिँ बानो ठो मेचौर्या जी न्याल तर जी छौच न्यानु लख तर जी पुरा थो चाहिँ मेमनि नि थौ जी पुरा रूप न्यानि दया चाहिँ त एकदमै खुसी एकदम खुसी हर्षित जुदु तर झिगो थो समाजे बायु लागि समाज दाजगी तटकबिसँग थटे विभिन्न पासमिसँग एकै ग्वाले आउटो बाइट छाड्या मस्यो आथो मिनिन बले जिता सेलकी बान नाप ठुलिया नाटो डुकी बाइट समाज लागि टोलियो लागि जैना त ठो मिन निना ठोय गुण लुमंकाए ठो मेसौजी दयोपटि जो छौ मन टुना सना वेकअपिन त चाहिँ एकै जो व्यक्तिगत पाखे जो परिवार पाखे जो दाजगी पिन पाखे न एकै के सुबाड हजुर पक्का न छिसना हटायाटी ठेनाटो ठ बानो चाहिँ ठाउँपट्टि जीवन त कनाटोपट्टि खनाप्न पठाउ मे दुनी दुरैपट्टि आक्न चाहिँ ठेका दिल अलि नाच छिसा मिनियन बले ठुल 91 वर्ष अलि गुई छ र योपट्टि उमेर टाकन ढिसिलाक जना ज्यायाना थौ समाज यो लागि ठेना चाहिँ ठमेसा ठय मसिका ठाउँ बा छम समाज सेवी म्या ठाउँ छिसा चाहिँ ठाउँ झिमिसा ज्याजोले बन्डुन एकदमै लेटा ल पक्का न हजुर बायुपट्टि ना आफ्नो चाहिँ ठाउँ तयारी गुडु अलि सुयो कसा बान गठिरा समाजे चाहिँ ठाउँपट्टि ना तया ठोस संसारमा बिदा जुया दिल गोठे ना टुए चाहिँ ठाउँ वे कया म्या ठाउँ छिउ झिमिसा ज्याजोले झिमिसा टके पिन्ता हपा बिउनिटी ठन्छाया दि गुडु अलि ठमेसा न छौ महिला सदस्य जुयाए ठगु टोले ठगु ओड्यान एना ज्याना सना दिएको दुठ्याटे छिटा अझन न्हनी न्याउने नीति अझन छिमिस टके पिस हजुर राख्न चाहिँ एकै आखन्त चाहिँ अझ न्यवाका जुइ ठ्याटे न छिस पला सकाया छन अझ न्यावानी नीति नि आखन्त चाहिँ एकै फिन्ताना दिसना छन हजुर सुबेड हजुर अलि आज चाहिँ कि छिस ठाउँमा आको निम्ति एकदमै मलाई व्यस्तता युपट्टि बाबुजु नछिठन छाया दिल अलि ठाउँ ठोची समे ठाउँ ठोकी माउजु कारण जे आकन्त बनाउ जुल ट्याठ्याबले आ ठाउँ जिछि त न्यानि मफोगु ख अलि ठाउँ छि त ट्यामास्ति वगु ठुन्यवा एफएमयु पाके छु सन्देश ताक्न ब्यादि इच्छा दिलास ठयादि सने जीवपति मने चौ खटाबले जि चाहिँ छौ गोविन्द बाय म्याजिका गोविन्द बा न यानाटोपट्टि ज्याइटा जी निरन्तर बी उगे चाहिँ द ज्याका चाहिँ याना जग नम्बर जुन द सक्षानो ग्वाली बिलास जी त्रिता चाहिँ अझन जी ज्यानि के रे जो एकदमै भरोसा दो द दक्षानो ग्वाल न बी जी द याना चोन दो पासपिन सा जी न्यागु ज्या या सा न जी द पासपिन सा दक्कु ज्या न जी द भरोसा ब्या जायगा जों द थैना यन माची न नापैना उनी नुरै पटिन द सहयोग ना जों दो अझन जी थो समाज लागि थो संस्कृति लागि थो महिला यो लागि जी अझन जुपति थो कार्यकाल चाहिँ जी एकदमै या जो इच्छा दनी एसान ज्या झिपी थो निर्वाचित ज्या वया छनु चाहिँ 5 वर्ष दैन जे कार्यकाल न छिरेन निर्वाचित जिमा दै मोरो समाज चना ज्या त जेसा पखन जेसा थौ इच्छा दस थौ ज्या त न्याठाङ हन जेसा याफु थौ टोल बले थौ नगरपालिका न्याठान जेसा यानाउनी जो बायु ज्या चाहिँ मेन रूपमा जे बायु ज्याटा चाहिँ जे निरन्तर बेरो जे छौ इच्छा
हजुर 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 अहिले आज बान चाहिँ ठाउँ समाज म्हसिका हुन चाहिँ दिएको र देश वे कयटा म्हसी उपरि जुन छौ सम्मान बिहा र प्रधानमन्त्री थे जा बिसन सम्मान बिहा वे कयटा चाहिँ छौ म्हसिका झन् बिहा दिएको ठ्या बले चाहिँ वे कन याना दिएको परि झैट आगुने पाके निरन्तरता उनी ठैउन छिस अवश्य कया छन अलि थौया ज्याजोले थठे छिस छिट छिमिसा ज्याजोले ई बिहा दिल छौ बायुपट्टि छुन सु जीवनीपट्टि छु खत छिट ठन कना दिल उके लागि छिटा यो सुवादु हजुर धन्यवाद हजुर थठे छिटा हाकन इ लचु लाकल याटाला छ छिन बाहाकन लिपा खलबला यागु बचा बिसे थौला चाहिँ छिन प ब्यागु चाहिँ हजुर सुबा नेनामी भाजु मेजु ठुगुइले छिसँग जना जना दिएको दुनिया एफएम 106.6 मेगाहर्ज जना वया चंगु छिमिसा ज्याजो अले थौया ज्याजोले छि पामेजु हजुर नन्दादेवी महर्जन जोना पछि स खलबला यानको जुल थौ विशेष कथा समाज सेवी गोविन्द बाय बारे हजुर वे कयो जीवनी बारे चयाटा घुम्मे ठाउँ छि सन्यवा एफएम छिमिसा ज्याजो पाके ठोका चनको जुल वे जुया गोविन्द बाय भ्यामेजु नन्दादेवी महर्जन जुयाटा ठाउँ छि स छिगु ज्याकुठी वना अले गोविन्द बायो जीवनी छु खत छि सन्यना अले वे कयो बारे चयाटा घुम्मे न छि स ठाउँ ठोको जुल पक्का न छिकपिन्छ न्यना वे क गजामो मनु खलेसा ताते वे कन छिगु समाजको लागि छुछु योगदान त याना दिल ठैको न फिका दिल ठैको जे फलस कया छना अथवा या ज्याजोले छिस नेवा एफएम पाखे जाको मखो नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखे न प्रत्यक्ष सोया छना दिगु दु ठुमे हजुर युट्युब पाखे न जना छना दिगु दु थौया ज्याजोले वे कन पछि छ यानको खलबला ले ठौ छिस ठोको ठुगु मे छिटा गठिताल ठुगु ज्याजोले छिसा छिटा सल बिया दिफै सल बिया नीति छिगु स्वाफुतेको ठ्याक हो किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 न्यामसीमा देवढोका अले थौया ज्याजोले जिटा पाकठा छाया ग्वालेना दिमा छि पामेजु नन्दादेवी महर्जन जुया तन सुबाय देसासे जिटा प्राविधिक रूपन ग्वालेना चना दिमा रोबिन अले दिलीप महर्जन जुया तन जे को सुबाय देसना चना अले थौया ज्याजोले छि गोविन्द बाय जीवनीयो आधारित चयाटको ठुगुमे नेवा एफएम पाके ठोके नीति जिटा ग्वालेना दिमा छि संगीत कमी सन्तोष महर्जन किपु वडा नौया नगाले चना दिम छि सन्तोष महर्जन जुया तन जी योक्कु सुना देसाना चना ट्या ठाल रासा अले ठुगुमे चोमी राजभाइ जकमी ले चिनामी मथुरा महर्जन नाप मेहालामी रत्न शोभा महर्जन रीता महर्जन दीपा महर्जन नाप हजुर सकल दुज पिन्त योको सुभ्या देसासी जे अनिता न ठौ ठुगु ज्याजो स पाखे ब्यागु उजा ब्यादि स थया त ब्या सुभ्या जे मा भ्या नेवा FM 106.6